tumefikia wakati wa kuagana na vijana wetu kurudi shule, na maneno yanaofaa hao vijana na wazazi wao ndio Mungu anatuletea leo katika kitabu cha Zaburi kifungu cha 127. Ebuku nithiutha Zaburi kilungu chucha yana limwe miongo ile na monza na Yoba enandeto kwitu twithionthe tega nondo nyene mwonzu nondo wa maonzu ma wime maonzu ma kulea kumathagikamba nesa no nithwe ndabikia lakini nenda eva Yoba nondo mia ondo batoneka mwika wito na asiai mabikiwe umunthe. Maana leo ni kujifunza na tena mfano wa Daudi hasa kwa wazazi, tena mfano wa Solomoni kwa vijana wetu. Nitasoma maandiko kwa Kikamba. Maandiko manga imeasata keka Yoba waka nomba matethia uyamana alama miaka keka Yoba usuvia ndoa masiaisia asiaisia mana ni mana kwenu kukila tene kuselewa ni kuthi kukoma kuyaleuwa thina nundu Yoba niwe umunengai mwendwa wake to sisia siana ni oti wakuma kwa Yoba na osiao waibu ni tubi yake tamisi kwoko ni kwa ngumbao no wosiana sia alama mwika itilie ni mutanu mundu olawe na vyaka osuetwe nisio matika sonoka ila meonenea na maidha mo bingilone. Bwana na libariki neno lake, sema amen. Ndeto hii twasoma itona otunenga ubwanyo kibathukanyo twa manati siandikiwe ni Solomoni. I know it does not appear in our English Bible, in our Kamba Bibles. Lakini dhawe na Biblia Kisungu imeandikwa a Psalm of Solomon. A Psalm of Solomon. Ni Zaburi ya Daudi, ya Solomoni. Na ameandika tuwe na mafikira fulani. For instance, nuswawambe keka Yoba waka numba ukielewa tamukamba ti numba la mwako. Numba ukielewa tamukamba ni numba la mbae langanya hata iwe Yoba ni wiwa numba la nzole ni wosi aite wambua kasia musia kasia mutinda ola ninye nisi aite mwendwa hata iwe Yoba ku mubea usu ni won numba na yu Solomoni enena yulua numba ya kitwe keka Yoba wakite numba isu na isu noweta ni ya Davidi hata iwe Yoba na ni kwatia akinena ndeto isu enena eosumbini akasi ya kweli teka Yoba wanengie kusumbika nundu ni Davidi waelilwe koko kukwa utongwesia na Yoba athima musi nye umundi ndithi waneba praise the Lord. Kweli tu teka Yoba waka nomba alama miaka matethia wa wachao wa mana. Fikiria ni wangapi wakati huo walijaribu kuinua familia zao zitawazwe kama viongozi Israeli kwa ngelekanyo musi wa Saulo nomba ya Saulo ilitokomea yote. Lakini maana cha Yoba kilikuwa juu ya Daudi umundi musi wa Davidi wina musumbe uile kibilani cha Israeli. Praise the Lord. Asifo Yesu Kristo. Na yonge la kwasi keka Yoba usubia ndoa musaisia asese we wachao we wa mana ndoa isu no weta ni Yerusaleme wala musi wa Davidi we. One of the most amazing things about Jerusalem nikana Jerusalem is called the city of David, not the city of God. And yet the temple of God is in Jerusalem. Nikwaza ona hii temple hivo hii ndoa lesio mandikanile ya Davidi nundu ni wo utuo wa kiusumbe. Teka Yoba usubia ndoa ino nundu wa favor yake na uswanyo wake kondu wa Davidi etwika mutongwe ndoa ino ona ndikala ni ya ingi matata kukilia ndoa isavaibu lakini nisi athelile indi ndoa ya Yerusaleme ikatoa atene na tene nundu ni wo utuo wa Davidi na kisiao chake. Asifiwe Yesu Kristo. And then verse 2
athasia therefore ni mana kwenu ala mumantha numba ala mumantha ndua muthukila tene kusela wa kuthi kukoma mwithukumia uya wa thina mumanthe ndua na mumanthe numba nundu etha Yehova ndatwa we wi numba kana ndatwa we wi ndua no wia wachao wa mana na enena labda kwa ndo ala mekwenda kwiyelekanya namba ya Davidi masi ona ito twina kisiao kikala usumbeni anawaambia ni kazi ya bure. Baraka ya Bwana na neema ya Bwana ilionyeshwa Daudi na familia yao. Enenda huko ndo walao ndemenda kukita nyumba ya Davidi. Idele nikenda musiwo wose usumbe uende anawaambia ni kazi bure. The Lord anointed David. He is king na kisiao chake kitaendelea kuwa kings forever and ever. Ate we Yehova. Kitumi ni chu in the verse 3. Sisia siana ni utiwa kuma kwa Yehova. Solomoni aena siana. Ando measia mana monza tiwo ona italika. Mundu wina aka mana monza na ni kwaje kila mundu muka ekana. Na maweto mana atatu na ni kwaje kila eweto zina chao. Na mana uno Solomoni eweka. Ala onde masiani we akuwe. Me onasiana siao sio na onde me Yerusaleme ni kwaje no mama na MCA. No mama na seneta. Na no mama ambunge. No more civil service makithukuma usumbe wa Davidi ni kwasia siana hii ni kwete therefore numba ya Davidi ndikathala yani wina ndo mengi beto na ni mose lekali kwa ndabie usumbe ukabetwa no mama kabuteni maitasi ya Israeli no mama lawyer no mama yaji no mama osuite directors na kula kwa no mama PS kweli usumbe usuni mobeta ndo betwa na therefore anajivunia kuwa familia hii nyumba hii ya Daudi iko na vijana maandiko mangi imeasia ni utiwa kuma kwa ngai hawa watoto wote kweli ni inheritance from the Lord. Solomoni alikuwa tajiri apajai kuwa na tajiri mwingine kama Solomon. Peongea witawa Mensa wa miaka ya 15th century lakini David Solomoni ni wako za kuwetwa taa hizo wanaudhi mwingi mno Mensa usu aye waba mali ni wakati nange aye mudhi mpyo. But let's talk about Solomon. Solomon was the wealthiest man ibinda zake and yet etala udhui wake ni kudhanisiana ila Yobo munengete. Davidi musi wake wathimikite ni isiana ila Yobo umanengete. Usuni wa utiwa na dhasia usiao wa ibu nizo itubi no musala no ituko kwa naundu Davidi wathukumie ngai God has given him his reward. Yobo ni wa munenga musala wake ituko zake yonde za kusumbika Israeli ituko liu za kweza kumbanya nomba ya Yoba zibike kwa ni Solomoni. God has rewarded him with children. Praise the Lord. Na dhasia ona Yoba no mathimete isiana kweza ni security kondo wa musumbe na nomba su ya Israeli na kondo wa ndoesu ya Yerusaleme tuwa verse 4 tamisi koko ni yangu mbao no wosiana sia ola wa muika itilie ni mutano mundu ola winathiaka uswitwe nisio matika sonoka ila monene na maitha mo bingiloni andu mangai o ni uthei wa misi yitu itwikithio numba yakitu ni Yehova. That is the purpose of this sermon. What can we do nikenda numba yaku thithwe thambilitwe ni Yehova thilulumelwe ni Yehova nikenda ndu maika asie yulu waku kana numba yaku ni athelile wika hata nikana ndoa yaku ndikathele wika hata nikana siana siaku itikathele tuboya muno ethi wa wina utalo wa utiwa wa Yehova unengetwe we vethi wa wekwa nesa ethi wa bena utiwa munene wa kukitia ukuni wako. I saw an amazing thing, a very amazing thing. Mudhui wa masako mudhui munene ndi mueta
muthui munene pio ii nisenda kwa internet kunji kwa ndo muweta itukezikando muthui pio masaku na zila tongo imekundu na kundu mekwenda ukuli otongo ni mamwita hava mwena zia langi na mikoma na kwa golf club indi muthui usu ona athuitu na ena numba masaku na ni mubena ni by the way ni wokiwa ona umwe musukuwe ndai ona umwe musukuwe ndai na ni mundu mukuu miaka 80 esukuwe alawe nasyo nundu wa mubyati nesukuwe alama sia itwe kuyanza na imonda kiyako maweta akasanganya to mwene undu mwe ni wakwa nundu ona make on the no oi indi alama make meta ni wana sitwa lake pati umwe muka wakwa no mwesi pati umwe wena kana ketwa kamusukuwe kamusiweba mundu sunda nengwa nomba ni Yehova by the way na siomba ni wasionde inengwa wange mundu Yehova weka na mundu muthuku ethono kwanda kululumirwa umundi Davidi ethengeleka yitu na nienda etho asiana siaku mutheno mwenine na yulu waku na yulu wa musiusu waku na ndeto siba mwana onga me asye teka Yehova waka nomba tela wake ya nau matethi ya uyamana ala onthe matata akwe kanumba siao sio kusiaka teka Yehova usubia chao ndoa mate masiaisha masesi chao mana this has only happened because God is with us. Our house is as it is because God blessed us. Asiai tuweka hata nikenda tuithwe na nomba silie o ezo asiana situ mwendwa wakwa mbi wakwa na Emmanuel ni makane na ndeto hii siana siaku ezo nikane na ndeto siva what can I do for that day to happen? And the thing is very simple. When I'm Biblia ibuku dha Samueli wambe kilungu cha 14 Samueli wambe kilungu cha 14 Samueli wambe kilungu cha 13 I'm sorry from verse 13 Mandiko mange imeasia 13 and 14 na Samueli amwya Saulo ni wikite no tumanu nduna asubia mwya wa Yehova ngai waku ola onakwiya ye nundu yu Yehova ethiwa alulumilia usumbe waku kwa Israeli tene na tene verse 14 ende yu usumbe waku ndukaendeya Yehova ni wimandie mundu wende asia ngoo yake mwene na Yehova no mwiyite ethiwe munene wimbe usumbeni wandu make ni kwithiwa ndunesubia ula Yehova onakwiya ye na asiai wa unobongo mutunga kula ku Yehova kumwiwa owonde olo no kuya wike ulika hata ulika nundu kwanzia isu wimandha kuendesia ngoo yake asiai nimu kwenda nomba ikatoa manda kuendesia ngoo ya Yehova nimu kwenda siana ikekala manda ikuyanisya undu Yehova ono mutabia muthena wa indi wa umonde Davidi ningeleka nyonzeo nundu ni wa contrast wa ni mundu suwita wa Saulo ni mbama tu Saulo ni mundu mumu indi Davidi ni mundu manda kuendesia ngoo ya Yehova na sisi undu Yehova na mwikie ikakwithwa Davidi ni wanengiwe Solomoni ula wetweka usumbe na Yehova anika kisiao cha Davidi usumbe wa Yuda indi Yesu Kristo omite kisiao nicho. That is what God does to the people who seek to please his heart. Wale wanatafuta kupendeza moyo wa Mungu. Hata iwe Yehova na yumba naki Davidi atongwese miaka 40 na miaka ni yake 40 ai Davidi ewetaniwa na mabito eli ibito zambe ni lando ya Bethsheba tio mumiezi andu waingi ila masoma ange wa ya Bethsheba Samueli wakeli kilungu cha 17 makuna Davidi munota mundu utewa mwikio eyete mayolwa kila kitu mangewa ya Bethsheba yiwetwa ni kwithi wangewa ya Bethsheba yolala iwa musumbe is an abnormality ni abnormality
Yani miaka 40 athukumie akimwendesha Yoba nginya weza kwithia undu umwe ndule akuoneka wi utheine alangi yothe mekite makosokoso maingi nginya ona ulala indu wetaniwa namo indi uwa wetaniwa na woni kwithiwa it was an abnormality. Vasita ukwatwa akilala atangasa wakathela nondo kulala ni abnormality. Pastor ukwatwa aitumia zikala elo tangazo wakathela bio nondo kunywa zikala ni chao ni abnormality. Oethe wamba ni wathela nondo unywa nzovini chao ni abnormality. Indi awo malangi manywa tubinda cia bio etwa amaneiye hata iwe Yoba nitweki hata etwa amaneiye. That is the story of David. Yani Ruto azumbike to miaka tena sisi alama zikando mozi again onake ka undungi twisani wa nundu etwa amaneiye. It is no longer abnormal, it is normal. Makozo ma Ruto, it is no longer abnormal, it is normal. Lakini Davidi after 40 years mavito make no meana noele niutha mundu mukao mwe wita wa Bethsheba la kondo wa yo musumbe wa kuniwe muno ningai na ibito za Keli thikilunguni chu cha 24 Samueli wa Keli jina bata wo soma ibita za Davidi wakwati we ni mitulio na enda umatala andu on the Israeli nikenda aketa yana namba za itasi yake na Yoba ni wa magunie muno na uwokie muimu wa andungili miongo monza nikenda umanike kana Davidi ona mitulio ya imomono. It only happened once in his lifetime na Yoba amukania kondo waya wone undu mundu mwendea cia Yoba na ngoyo yake yonde undu uthukuma ethwa abwanda Davidi nene cia asia imaitume na maunzu is okay andu wengi meona maunzu is okay lakini as long as we mundu la mwendea cia Yoba maunzu makethwa momo no kwako nundu kumwendesya Yoba tikwasani na atangiwa tundu twika atu itangiwa aiye ila wa atangiwa sabali otangio ninde yambia na kila muthenya litakuirefresh utangio ni wako nundu winavata wa kwitunganga undu batoneka na undu wende akuima mundu maingi makeka kwitha mekosokoso kwako nundu you handle them in the initial stages ndangai nukumanda sei mabwanda Davidi hata iwe Yoba. And therefore Davidi ena lessons ilisitu. Lesson yambe ndini wa kumanda kumwendesya Yoba ase yala mweba sisiai mwika atungilile mavitio ma aidhemen. Sisiai mwika atungilile mavitio ma aidhemen. Ibuku ni thiutha Samueli wa Keli kilungu cha 21 nitu soma munao woke yulu wandhi onde da Israeli. Samueli wa Keli kilungu cha 21. Samueli wa Keli chapter 21. The Bible says this verse 1. Na mithenya ya Davidi kwa iliwa mwaka na mwaka miaka 3 na Davidi amaanda uziwa Yoba na Yoba asia undu wethi wa kondo wa Saulo na kondo wa nyumba yake lindakame ni kwithiwa ni wa mowaiye angibeoni ithukishie undu ni wa Saulo na undu wa nyumba yake lindakame ni kwithiwa ni wowaiye angibeoni. Davidi na Saulo onde mai andu mandakame lakini ndakame ila yetikiwe ni mundu suwita wa Saulo ni ya andu mai na mwamba na witikilano na Israeli ndakame Davidi ila yonde wetie ndia akonya mundu wa Israeli kana kuthinya mundu wa Israeli nikenda uwizwe wiwo manisio au meala tuiba na ngeto ibike aume na vatu na akame na mume mome kuyanza okwanza ya beba ona moni mabikiwe twike hiyo tungilila mabitio ala aize maitu mabitisi na ndiko asi aize maitu tuma umani hata iwe Yoba lakini mundume ne baile ithe waku ukamwanalyze critically ni wakweye nesa neosa chao kuma kwake ngelonga hata kuma kwa mundume usuwita wa my father nikenda undu batoneka siana siakwa nisie nesa undu baile the one kwenda kumwendesya Yoba you must criticize your mother. Actually the word is critique
no lazima ukritik inyaku undu wakweye. Is this acceptable? Ndio mwezo ba aka, ndio mwezo ba aome drama sionde na makosokoso ode alama na your father nduka maetese siana siako. And the only way you can make a difference is to make a critical appraisal of your parents. Nadhabe kindu kiseo chose. Nadhabe na mawonzu etikila ni mawonzu. Na uba ni wavitisi. Unabata wako etikila nau ndai kanesa aitwa akatano ezo unutoneka. Nadhani watu hii akatano ndio nabata wako mathengezi onde bahalo lukimena kidela. Na be mundu tona kwazia nau ni wekie nesa na kauni watu hii akatano onde amanengie kwa na musiusu onde ndo aithi wanakimena. Na kwanza musi winengwa ndaiya. Praise the Lord. So you need to critically appraise the work of your parents. Amwe aithe maitu ni manusa. Na madha tusomethia iwe ni ainya maitu. Na wika nesa ukasia ithe wakwa ndi mututia. No, never. Hindi ni ngututia mundu wita wa Davidi ulaweka ladha yowake ende sengo ya Yehova. Ata iwe Yehova. Na inyo akamwiba asisi ya mwana waku umwelekelie balave ngai undu batoneka. Nikena kibisi chaku mwanake waku mututia ngai. In fact mututia Davidi ulawende asengo ya ngai. Aka ningu mwesoba mwekatuti ainyamenu. Mwa please nina mwesoba. Ainyamenu na stress. Tondo wakameona chao. Mwana stress. Drama siondela uoni nyawa waku ayika. Tukasete sesi ana siako. Tangewa. Umwende Yehova na ngoo yako otondo na viti wa yesi ana siako. Siake. Nena mwesoba please mwikaetese aka mwana menu stress ala we mwene woniwe ila watu iwe musiusu. Nisi aka ko ni ma revenge ya. Mama na ma revenge ya. Atwa wa musi onwa ke kongo kau mwingi. Na jula wakwati wa amesek aka mwana ai revenge. Kathi na uba. Akona ndi. Akona modena watuka. Break the cycle in the name of Jesus Christ. Break the cycle. Ulipitia hayo ili wengine wasipitie katika jina la Yesu Kristo. Ate we Yehova. Kwa sisi onakundu ketiche ndakame yangebeoni. In fact ni nondo andakame yangebeoni kwetekwa. Olathe na woke yenda viti na Israeli kwethe wana munyao. Na bobo wakasamuka sio. Yehova ndai banisia mabiti oma Saulo katenange itinanga. Eti lenginya ilanda viti usubete ndo isu ya Israeli. Nikenda ethe na weba usu. Niko asia ti lazima ila wakwata mbeza na mabata mengi ba wambe kuwa wo pasa nyeni mwoke nizimo wakali na kwata mbeza madhina madhika hata kwa Yehova ethe uthina wo kwata imbeza wina chao ikena ndikakwate utena chao utesio ate we Yehova tukile tumine ndo na ndo wakele muthukume Yehova. In 2 Chronicles mabinda wakele kilungu cha 21 kilungu chuchonde actually ni 1 Chronicles I'm sorry kilungu cha 21 kilungu chuchonde kinena undu Davidi unomba nisie undu Davidi unomba nisie kwaka ikalo Davidi 29 28 first Mavinda 28 wasomacho onde na Davidi amomba nisa Yerusalemu anene onde mambe osumbene ma Israeli anene membe osumbene ma imbai na makabuteni ma ingudhu ila si athukuma musumbe yatianie na makabuteni ma ngili na makabuteni ma maana na sia isia maudhi wonde na zindu sionde sia musumbe na sia ana ma musume bamwena anene ma numbani na ngumba onene sionde nevo endesi Davidi wongamie na mao make na Asia mbithukisi ya nasa makwa o na andu makwa ngali yakwa kwa ingoni yakwa na kenyumba ya uthyumuo kondo wa isanduku ya utianio ya Yehova na kondo wa kabila kana ikanga iwa ito na kwa naeni nombanya undu wa mwako indi ngai ambia ndu ya kanumba kondo wa sitwa yakwa ni kwithi wa wi mundu wakao
na ni witikitie ndakame indi Yehova ngai wa Israeli ni wanubie nye kati wanumba yonde ya anasa makwa nithiwe musumbe wa Israeli tene usukote mundu unengetwe musi atongwese tene na tene nundu nunuvite Yuda ethiwe mutongwe na numbani ya Yuda anuba numba ya asa wakwa na anani makwa masa makwa andwanye andwikithia musumbe wa Israeli yonde na anani makwa undu Yehova nunengete ana aingi nunuvite Solomoni mwana wakwa ekalekevelani cha usumbe verse 6 na ambia Solomoni mwana waku niwe ukaka numba yako na nzasi numba yakwa na nzasi yakwa nundu nini munuvite ethiwe mwana wakwa na kwangethiwa ithe wake na ngalulumilia usumbe wake tene na tene ethiwa akeka na kithito. Praise the Lord. Ate iwe Yehova na aku Solomoni mwana wakwa mumanengai waku verse 9 no imuthuku manangombe yani una kiliko na kiliko cha kwenda nundu Yehova no manda ngosio nde na no manamo swanio onde na malilikano onde mando ethiwa ukamo manda akoneka nuwe ata iwe Yehova. Praise the Lord. Na in verse 11 12 13 and 14 asia ona udhini wakwa ninanengane ona udhini wakwa ninanengane ya dhahabu wi muthime kondu wa mio ya dhahabu verse 14 kondu wa mio yonde ya kila muthemba wa uthukumi na fedha muthime kondu wa mio yonde ya fedha kondu wa mio yonde ya kila muthemba wa uthukumi ona wi muthime kondu wa sindu cia dhahabu and so on and so forth I have given in preparation of the building of the temple. Mwishowe asia imesa ukulia hii nika hata siana siakwa hii mwendenga hii ona masomie na mekie mabina meke badhokani masia nika hata na ingi maikulia siana siakwa ni hivyo thewe. This is a secret. Ewe tongoesia kwangelekani tawe musiai tongoesia nangelekani tawe musiai ombanya nomba ya Yehova na thukuma nundu wa thukuma tangelekani siana siako ikatia ngelekani yako. I have said this in the first service and I've said this before. Na ndikwenda ubuthi aome lakini kati wa mundume na mundumuka siana mabinda maingi ni senda utuchethe wo ku edwa ithe ndakiita iko na mo maliki ita mundu menda kuikwa no nene wa ithe wo na ithe mwele ni kana siana imanei kana kwa kanyayiko kana kuua leu kana kuthambia mioti uthuku ndukewe bina nene sinitukwatene afadha no kwatene kwatana lakini eva wi musi ndio ndo ukwika na mundu wa onthe nuko na maile kuna ku ndukewe bina wakwika u nikenda ela wetabia mwana wa kwenda akwache yiko aitabia ninya inyamwe eva itha kuno kwata cia iko kituma utakwache iki eva ni uwa kituma utuwa niki nundu siana ni senda kwelekanya muno na ithe wo ala mwina aume mwebani mwisi uni wawo na therefore kati wa mundume na mundumuka ola okuthika nisani siane ko ba kututia muno ithe wo na ndikwa ndamukwengo akandiwa kanaka alama tena amume mo lakini nibanena muno ithe wenda ikanisani siana ni mwatia niko tha kumonda asia waka echo kitumi neno akaningu mwesoba etha wina mwemeu na muno etha eva munenge ndaiya siana itiwa nundu naku ila ukabuthia mundu meusu na niwe wonengwa ndaiya nisio nisiathela nundu iti mundu wakwatia ate we Yehova nina uthanga asia nikana muthenomwe nduka akulia mboya uyasia hii pastor mbothe siana sia kwa inilete uthichumwa no thina wambililie mweme ndapika ngelekanyo na kana ila waya tweka ngelekanyo weni wa mubuthishe metho ni masiana oyu kondo ibida yukite mboya uketia nenga mweme undaiya
particularly eva no mundu memuseo pe akama mewa makwatiwe mundu memubo na yuma mubinya kumubinya kumwete drama ila mona asia Nigeria au me mani akame na kindundini wo kitawa mamanda na matenda no kitawa emotional tension akani mabulesa okithoko obathine mendete tension isu ni mendete kitu mimasi asia drama sia Alejandro na langi on the TV ni masi endete nundu zindu isu ni matenda sia ndini wa ile emotional tension utono obika musi na ukethia no binditi ando na mwika ondo na kuinethi wondo aikuna kiswe cha samuno kuma badhange itine nginya kuyawe kiswe ngongo ekito manda drama na kuni na kwezo ba mundu menduke nje drama nisiba nono na mo akani mendete au memata kwa waile kovulo ilete die njota byana kyala meba etukote mendrama nano mo akama itwe tukatate kwenda kuna simu umbindi sienike na kunenye ndi wende sechao kwa menye police tukatate kwenda SMS isu welo monya we mundu meki eva ndo nenye na kunduka munenye endo thi eke ata onu na kuweze sia ofike we mwesoba nuko bothia ama ngomba wenge ko twelewe kama itu mombekite mili hata iwe yoba na mombelosu ni museo. Emotional tension is very important for women hata iwe yoba. So please aka twimanda ondo together na nomba ondo wa kwa nenda haki yako wina masi ya mueme nenda haki yako wina masi ya mueme mana it will one day come back on you etuma kumaka ututia ila o manda esokowe nduka ma mesia na mwa ma mesia makezwa mena kauta inyawo ukati wasio asembelobi ukamwona kino miaka 10 undu nuwe umumanete tu niboza muka kothesia hukumu wa musi kwa mume wako eba mume wako eba tata umsisi abalawe usisia mupenesia ama ne kendo kekwo hata iwe yoba please undu batoneka siana nikodhete onenga au aithe monda ya never idheni wenda ikanisani ona ni unga maba au pathe it is very powerful the law ke wakuka baambe umuthuku meyoba ndake gwabina nundu idheni unga maba praise the Lord the law me amalike kwaya make wabina nundu idheni wacha wa kwaya na yusisi andu twende kuimanisia ana ketu mama amba malike kwaya matwa yenundu au memeiba na umemeba mimi tabia sana sio ukumainga likai kwaya na wewe mnenda haika hata wenda sana sia kusiuke Sunday school masama kwa cha watu mawizi wa William wetele unywe chai wikalanganye wako thedi wake oka Sunday school I guarantee you itina wa miaka ile mwana wakula muko nokutweka mwalimu tako. It's more powerful as a father than as a mother. Tenei alama tuwe Sunday school ni naka etumo ni alimu Sunday alimu mo ni alimu Sunday maiko lakini leo kona mundume eka umwe ele atatu ukona etumo na anake mo maitwika alimu taithewo undu othe ni pwe kwenda kwithele kanyanake aibatu imanda numba ikatoa twimanda numba ikawetani wanando twimanda ndoa andu manga please ngo nyumwendea sia yoba ambia UPK kasi ngadhukuma ngai na tweka mutumia wanza mana taona na Lucy ambia kudhukuma kai oyu ekayo kuthia youth ukai youth kasi we mukuna ala medho amea nini ukai aome ukai battalion nduna akua undu utacheza cheza na mwani kana masie edwanganya na niwe mukuna no dhukuma no cheza no sesa you ninyo ate iwe yoba etu maitu maisunga baambe ime masunga amena ndoni no wana ke maitu lakini ezwa ni mama thank you Gladys ni ngomba onda ke ya mo muzizia mo leo muzizia wene wende na kina dao nambia lasia the one land is new wika ona kwandie kata ndike ya and the older you are the better ekautia youth na akone dho na miaka 30 uka youth na makasi ezwa nganyani uka
Mundu twese no thuko mata mwalimu, twese no thuko mata accountant, na no ka youth, na no songa na itu na kuina na itu ona kwandikia. Kambi itho nini na conference ya mwika pandu beta wa manza. Naweza kwethia mwika ula usonga bau kote andu wanene na maisonga labda meile kuya itina maisonga kuya itina nondo na manene bangie lakini senelengi sisonga na kizito nondo hitiokia evanganya eoba mwalimu muimo somethasya primary band nene kiacha amayoka na maisonga na madina onesa. Fathers, you have a powerful thing. And there please kai utinda musi wikule wikata aume twina kibodho cha aume mwikabuthie tuthoche aume kwaku tuweche itikyo chikichoka tuweche aume ni tuwangite kutembeleana na wamana ni kutembelewa kwaku osovya cha inikenda aume moke na siana sa kunisizo esiba ikenda imane ezwana unubola no soma maandiko ona no wina kolas ona kono niki hata otu ela tu kula zetu ndena yulua ibadhokanyosia Islamu na ethically ni kwethiwa ithie twatwikie abo muno inyasi ana situ tuisia ye iboye tuisia ye isome maandiko manga inu na itu tuika hata ani tu mena kwana ngarate sio sio Muislamu Bible senge wa right aisoma mwana asome meidha mama makabodhe mwana dhambe mao mekekiata makabodhe mbona njati wani wasiana. In fact mbona kuya nimbwa atumia aume makidhimboza nikimutoka iboyoni na mdhambi akwasesha na iboze wele kwikulia weweki hata waitulia aitumanda nomba ikatoa wewe umwe kati wala makaka nomba ikadhala kiutiki anda chapa nina ale sitwa na Yesu Kristo nina ale. Praise the Lord. Weno kwenda ndoa yaku ithela musi waku ithela pe mutumia wiki imane kini ni weta ona masito make no ni wete bana mukasi oyi mutumia wa nguma. I've told you this before na kaviani ona kutezi tima miaka ya early 90s kutezi tima no na ba yanze ikoni ngali itwaite mundu saidi sia witho na nene soma na ni mundu unokwenukwa ni taxi onatingale yake taxi bidazuza ye manana kwamba tanginya kemani na mutume usu aina kema a whole mountain dawo notoneka kiusie kawa wake eweka na kawa usu ni wewe thia ndatu akithini talangi na ni wewe ete akawa kau indi ona emutumia usamandisi sine ndaye na mwana umwe woka obuke kithaithoni ona mwana oweba. Let me tell you something. No mena kwa nangarate sio njila simide ibole njila simide so mena mandiko mangai njila simide tuitho na kibodho mwana ina haki yake ayengue isu ezo tuma ila wakwie mundu anake ombe mali kile ukeni mate mali yake vio kevi chate watazipea kawa wonde watewa ona nomba ila watu wadaithe datewa ona kabule katewa niwa na mionda isu anakiombe mosambesa na yu mekala outside mekala buloti sonde nguni isu ni nomba ndumuka na ni nomba ndelu ina modanga se sitwa ni Yesu Kristo nenda udhokwa mbola za utunga mubea tia kubodhea mwana walele kwea emunini nesa ate we yoba nanoni ni mwendo mwasa tuithangasie yu kitwe anake maito na yetu maito nitu manda Solomoni alama kabodha mbodha ino mase teka yoba wanenge de wakwa nyumba detu zethwa twiba teka yoba wanenge ase maito ndoa detu zethwa twiba teka yoba wa intervene kidito cha mana wa witu wonde we wacha wa mana otuka we wa thina muthei ende nundu yoba no wa thei ni wa thime ase makwa umutho na kwa neba ethabe undu wikania mwanake wiba enda musi uketunge isitwane za Yesu Kristo ndo bonda na maito la mosio kasukulu kaibambe siana sionde la sio kasukulu katika jina la Yesu Kristo. Pastor Mary aiba
Oh, ni wasemba bandu we bata. Na usiokete. Kujeni. Nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni ni salama rohoni, oh salama rohoni salama rohoni mwangu, ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge amekufa kwa roho yake, salama rohoni salama college moke ba alame ko nani no ni musia isi alame college moke onde na oka modisia we isalama rohoni salama rohoni asiyo tema siana hii mongame na lame na siana sikuno simame katika jina la Yesu Kristo. Tukamevizia wote dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana ya, ni salama rohoni mwangu. Situimbe hawa vijana kwako katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, nikiomba hivi: Bwana wa mbinguni, Roho mwema aliyekuwa ndani ya Solomon na awajie, awashukie na kuwajaza, ili Bwana katika mienendo yao na maisha yao watakuwa Bwana wa kukumbukwa, na wao Bwana itasemekana kuwa uliwapandisha vizuri, ukawaweka vizuri, maana Mungu ulibariki boma zao, ulibariki boma za baba zao na mama zao. I pray for an excellent spirit in this our young men, that one day they will say, keka yoba waka anomba matedhi ya uyamana alama miaka, heka yoba usubi ya anomba mamusia isya asya isya mana, na uyoba menena nundu, you have established them. Na hata kama hawana baba wa kuiga, Bwana uwe baba yao, na kuomba siku hii ya leo, be their father, and may they see you as their father, great deliverer and savior. Naomba Bwana wakutambue hivyo, wakakuita our Father who art in heaven. I'm praying for these parents, that you may establish their houses the way you established the house of David. But it was not established just because they want it. It was established because David aimundu wende asiango yako.
na aye na kithito miaka yake yonthe ya utongoi ethe mundu la wende asyango yaku usumbeni wake ona wethi wa mabitio make nimekuoneka uthaine nundu mukalile wake ni wa ulungalu kou lutethi asie yakwe kana uima masisye mukalile wakwe wakwo na mailunga mabitio maaithemo nikena make a transplant thina from their forefathers to their descendants. We cut that line in Jesus' name. Never make into positive. They can learn from their mothers and fathers. May it be brought down to their children. In the name of Jesus Christ. Mungu ninaomba wawe mfano wa kukutumikia wewe. Wawe mfano wa kukutumikia wewe. Tumepoteza vijana wengi maana wazazi wamekataa kuwa mfano wa kuigwa. Na zaidi ya hayo wamekataa kuwafunza watoto wao wenyewe kukuamini, kukupenda na kukutumikia. Naombea wazazi hawa uondolee woga wa kila aina. Mabetangio na ungendo maothukume moneke nuwe matokuli andu measiata nikena mwana akeiwa uthangau athe atiangelekanyo ya musiai ulawo ututisie na wenda kwenda no kuthukuma. I bless these parents and I plead forgiveness for them. Nundu amabitio asu tala meke ononda viti maeke asiai sitwane ya kuithe nikena mabitio moma tikalekesi anani kusio na nikena consequences ya mabitio na maithemo itikomile sianani isio. That is what I pray as the pastor of this wonderful church AIC Mukalala. Our children are blessed with increasing boundaries. Our children are blessed with wisdom and understanding. Our children are blessed with long years and long life. And these children will be the inheritance their parents need. These children will be the reward of the service of their parents. And these children will be the security of their parents in old age. We decree and declare in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sema amen. Kutwi mwamba, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Sema amen. Etu makandeti alamele kuyumba nise ola wathi tuko maneva etina payango lobani twema nise wathi ngaina mwathi memono iswane da Yesu Kristo. Wasi